مدیا جواکی وکی گلک تشتان فکر مجی گوهران جاب تایبتیجی فکر درباره بدوی و خشکیا بدنه ده هم یه اسلاما هم جیشنه لنه خاصم ام بیجن وکی کردی داینه وکی ام بیجن مرف راب پوانا بدل تایبت سر بدنو و لاشه جنه تکرین ایجا لگوری پسپورا مدیا جواکی هری زده باندوره لجواناند که تچاو جواناند پر بهتر وکی قیمت حساب کردن جا افراوش دشبه که ببسته ما عاجزیه فیزیولوژیک و هر وها بویک جه هنک انسان به عاجزیه لباتن لاشه خو بویک پسیکولوژی وانجی جانا خراد به هر روز به میلیونان انسان 2 ساعت و 27 دقیقه وقت خود مدیا جواکی ده در باستیکن بکارهنر ده تاثیر آتشتان ده دمینون و فکروان دو گهره فکر خوشکی جوانیه که فکر لسر بدوی خوشکی به تایبتی باندور الجوانان که زاروک و گنج دخوازن مینا فنومن مدیا جواکی جلو برگان خو بکن اونو لاوان بپن İnternet, televizyon, sosyal medya fenomeni bejin vara. Her ro derdi kevin insan temaşetkin, genceme, cuanime zede wan temaşetkin, wan şkoredkin idol. Wa çi vedukhun, çi dukhun, çi bejin, şikle wan çavayı, wa mezedkin, dibin ev ideali meyi. Halbuki ideali wa ne ev. ev heves dibê ku derûniya ciwanan xirab bike û ew berê xwe bidin rêbazên talûke. Ji bo ciwan mîna kesên li ser medyaya civakî bibin hin tiştên talûke diceribînin, dermanên zayıfbûnê dixwin û xwarina wan bêpergal dibe. Dibên ya çek zayıf bibe. Sona ve tine, daviye ve tine. Diçin ilaca heldin, diçin zede öyle dikin. Becari nexweşî ji wan çêdibe. Yeme bozukluğu em bêjin çêdibe. Başı aklı xwevin dadikin. Yani em mezetkin direnin hakikaten hevqa zayıf bune edin karın serrast baş befikirin. Fikrava diçe. Ciwanên ku derbarê fikra spihîtî û xweşikiyê de pirsgirêkê wan hebin divê biçin cem pisporekê.